ime Otca i Sina i Svetoga Duha, Hristos Voskrese, braćo i sestre. Strašno je čudno mjesto o kome danas govori Sveto Evanđelje, ali je čudesan i Gospod koji se na tom strašnom mjestu pojavljuje. A čuli ste naime o čemu se govori, da Gospod o prazniku Pedesetnice koji su Jevreji proslavljali, dođe u Jerusalim, a kaže se dalje, govori nam Sveti apostol evanđelist Jovan, da u Jerusalimu kod ovčjih vrata postoji banja koja se jevrejski zove Vitezda. Vitezda na jevrejskom jeziku znači dom milosrđa. Čudna banja u kojoj ležaše mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, kako kaže Sveto Evanđelje, i svi su čekali da se voda zatalasa, jer jednom godišnje silazio anđeo Gospodnji, uzburkavao vodu, i koji bi prvi ušao u tu vodu, ozdravio bi mal kakve bolesti bolovao. Mnoštvo je dakle tu bolesnika bilo, po tom banjom od 5 pritvora, 5 rijemova, svaki se nadao i svaki čekao isceljenje, izbavljenje tim svojim strašnim neduzima, tim svojim strašnim mukama, tim svojim strašnim bolestima, a jedan od njih bi i ovaj o kome govori današnji evanđelje, o kome sam Gospod priđe, po svome svemilosrdnom promislu i upita ga, hoćeš li zdrav biti? A taj biješe raslavljen i ležeše na odru svome, 38 godina je bolovao, 38 godina ležao u jednom od tih pritvora, 38 godina čekao da uđe u vodu kad se voda zatalasa i da bude iscijeljen. Ali, raslavljen, ne mogući se kretati, odgovori Gospodu, Gospode, da nemam, da kada se voda uzburka, da kada se voda zatalasa, da baci u vodu. Ali ako nema čovjeka, pojavi se čovjek nad svim ljudima, pojavi se Bogočovjek Hristos koji nemoć iscijeljuje, koji bolesni iscijeljuje, koji strasti iscijeljuje, koji život daruje, koji smrt pobjeđuje, koji sam iz groba vaskrse, životodavac i životvorac, Gospod Isus Hristos, koji mu prilazi i pita ga to čudno pitanje, hoćeš li zdrav biti? Zamislite pitati bolesnika koji već 38 godina leži i čeka ozdravljenje, hoćeš li zdrav biti? Često i mi tako nestrpljivi svojim mukama, svojim stradanjima, u svojim nevoljama, u svojim bolestima, postajemo nestrpljivi. Kada bi nas neko nakon toliko godina muka pitao hoćeš li zdrav da budeš, mi bismo ga od sebe otjerali najpogrdnijim riječima, pa često, nažalost, i psovkama, koje je naš srpski narod tako obilato i na sramotu svoju koristi. Ne bi smireno, kao ovaj bolesnik, odgovorili, Gospode, čovjeka nema. Ne zna bolesnik o kome se radi, ne zna bolesnik da pred njim stoji životodavac, ali on se toliko smirio i toliko se skrušio i kao što je na onoj postelji svoje ležao, tako i duša njegova sa njim ležala smirena, nije imala kud da padne više, jer kažu sveti oci, onaj koji na zemlji leži, nema kuda više dalje da padne. I on tako skrušen i smiren čekao je. Čekao je vjerovatno jer je znao da je njegova bolest i bila posljedica grijeha, jer čuli ste na kraju kako mu Gospod kaže, idi i ne griješi više da ti se što gore ne dogodi. Na te riječi kada on tako smireno Gospodu odgovori, Gospod samo jednom riječju svojom kaže mu, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Nikakvih drugih objašnjenja, nikakvih drugih riječi, dovoljno je životodavcu, Sinu Božijem, da jednu tu kratku rečenicu izgovori, tu kratku sintagmu, i da bolesnik odmah skače na noge svoje i odlazi. Ali ovaj, braći i sestre, kao što se on oradosti zbog svoga ozdravljenja, kako posluša Gospoda, istoga trena skoči na svoje noge, nakon 38 godina toga teškoga bolovanja, nađoše se tu u blizini neki čuvari, tobožnji čuvari zakona, nađoše se zluradi Jevreji, nađoše se fariseji koji su pazili da se spoljašnje slovo Mojsijevoga zakona ne naruši, a odavno su se odrekli toga životvornog duha koji Gospod dade Mojsiju na sveštenoj gori, kroz tablice i kroz ostale zapovijesti i kroz zakone. Oni od svega toga divnoga čuda vidješe samo jedno, zašto nosiš odar svoj ovaj dan, subotnji, jer bijaše subota taj dan, a Jevrejima je strogo bilo zabranjeno da bilo šta rade, pa čak i da se kreću, bilo im je dozvoljena samo dužina onoga kretanja koliko su bili u onome svome kampu u kome su bili za vrijeme prolaska ka zemlji, obećanoj zemlji. Toliko su smjeli da se kreću, a njega nisu smjeli da izlaze, pa su i to sačuvali.
a to je bilo nešto manje od 2 km, toliko su smjeli da prelaze u dan subotnji. I nikakav teret da nose i ništa drugo da rade. A on uze odar svoj, stavi ga na leđa svoja i ide. I umjesto Gospoda da proslave, Jevreji koji to Bože zakon čuvaju i njega napadaju, zašto činiš ono što nije dozvoljeno činiti u subotu? Vrlo često, braće i sestre, i mi ponašamo se kao ti nerazumni fariseji, a vrlo često sabirajući se u crkvama našima zaboravljamo duh životvorni, životodavni duh zakona koji nam je dao, koji nam je Gospod ostavio u Novome Zavjetu, u crkvi njegovoj, kroz molitvu, kroz ostala pravila koja treba da izvršavamo. Pa smo vrlo često u stanju da prenebregnemo sav taj životodavni, životvorni duh zakona, da se držimo samo slova zakona, pa bismo bili u stanju da brata našega i iz crkve izbacimo i teško ukorimo zbog nekih spoljašnjih stvari, a ne vidimo duh koji se u njega uselio. Govorim naime da vrlo često smo u stanju da gledamo na jednoga, na ovoga ili na onoga, pa da se zapitamo, da kažemo šta on radi u crkvi, zašto se on sad ovdje nagurao, što je on sada došao, znam ga ko je. Znam ga da je krao, znam ga da je bio lopov, znam ga da je bio prestupnik, znam ga da je bio preljubočinac, znam ga da nije zakon Božji izvršavao, šta će on ovdje sada sa nama, zašto je on u crkvu Božju došao, a ne znamo šta je u srcu njegovome, ne znamo kako se možda on pred Gospodom pokajamo, ne znamo kako je on pokajanje primio, ne znamo kako se on pred Gospodom raduje i umjesto da se i mi sa njim radujemo što je došao bludni sin koji se ocu vrati, vrlo često smo u stanju da tako prekorjevamo i da tako čak i da nekoga zapitamo se šta ćemo tu, pa možda i da mu kažemo, a možda i da ga otjeramo iz crkve Božje i tako tu dušu koju je otac priveo, za koju je sin krv svoju prolio, koju je Duh Sveti u crkvu, mi u kratkom vremenskom razmaku, umjesto da ga Gospodu dalje privedemo i učvrstimo u crkvi Božjoj, mi ga iz crkve izbacimo. Eto, takvi su bili ti zluradi Jevreji, koji nisu se radovali sa ovim bolesnikom koji 38 godina na odru ležoše, nego su samo gledali te spoljašnje odrednice zakona. On u prostoti svojoj samo reče da čovjek koji ga ozdravi, on mu reče da uzme odar svoj da ide, a Gospod sakri se, jer nije Gospod došao da pridobije slavu ljudsku, nego onoj gužvi toga silnog naroda koji se u Jerusalim sakupio, koji je došao i on u praznik, pogotovo na to strašno mjesto gdje je mnogo ljudi bilo kod ovčjih vrata, kažu da su tu u drevna vremena ispirali one iznutrice Jevreji koje su prinosili na oltar, na žrtvenik Gospodu, pa su te ovčje iznutrice ispirali, zato su se ta vrata nazivala ovčija vrata i zato se to nazivalo ovčija banja, odnosno banja viteza. I sve kako je Gospod i ostavio, kako je sve to evanđelje nama napisalo, ništa u njemu nema lažno. Pa i oni koji su sumnjali uopšte da je postojala banja viteza i da je bilo 5 hrijemova, oskiđeni su bili kada su arheolozi u 20. vijeku raskopali i našli upravo to mjesto gdje se nalazio taj bazen, najprije jedan bazen, pa onda drugi bazen, pa onda nađuše i svih tih 5 hrijemova, odnosno ostatke tih 5 hrijemova u Jerusalimu, da budu postiđeni nego koji govore da je vjera naša govori besmislice, da je vjera naša često izmišljena, da govorimo neke bajke, neke priče koje ne mogu da se potvrde. Ništa u Svetom evanđelju nema lažno, nijedna jota, jedna zapeta nije pogrešno stavljena, a kamoli sve one zapovijesti koje nam životvorac i životodavac Gospod daje i ostavlja da bi nam proputio put, da bi nas uveo u carstvo nebesko. Na kraju obraća se Gospod kada ponovo dođe do ovoga iscijeljenoga, raslabljenoga, obraćamo se i kažemo idi i ne griješi više da ti se što gore ne dogodi. Šta gore može da bude od te strašne bolesti? 38 godina ležanja na odru, 38 godina nepomičnog života koji u stvari liči na smrt, jer čovjek nije mogao nikuda da se kreće, nikuda da se pomjera, pa čak ni smrt nije mogla da bude gora od takve teške bolesti. Šta hoće Gospod da kaže? Čuvaj se i pazi se da ne bi došao na mjesto mučenja, da ne bi došao u pakao, gdje crv ne umire, gdje je tama krajnja, gdje mučenje neće prestati. O tome Gospod govori, da se pazimo i da se čuvamo grijeha i zato mu govori idi i ne griješi više da ti se što gore ne dogodi. Naime, da posljednje zlo ne bude gore od prvoga, da ne bi iscijeljen sada, na nogama hodiš, da ne bi tako na te obje noge
ćopav bio i ušao tako ćopav u genu ognjenu, u pakao ognjenu. Veliki je i divan Gospod, životodavac i životvorac, koji je takve teške bolesti iscijeljivao, koji je mrtve vaskrsavao, koji je sam vaskrsao i tim vaskrsenjem svojim dao silu i apostolima svojim, učenicima svojim, mnogim svetiteljima svojim, da ništa manja djela ne čine, jer čuli ste u djelima apostolskim, kako pročitali smo danas, da sveti apostol Petar isto tako učini ta dva divna čuda koja povezujemo sa ovom pričom evanđelskom iscijeljenju raslavljenoga. Isto tako u gradu Lidi, u divnom gradu Lidi, u kome se do dana današnjega nalaze mošti svetoga velikomučenika, Vidonosca Georgija, koji je čudotvoren današnjega dana. Učini se veliko čudo apostolom Petrom, kada isto tako podiže raslavljenoga Eneju, kao što ste i čuli u djelima apostolskim, a nakon toga i drugo divno čudo u obližnjoj Jopi, koja nije bila daleko od Lide, Jopi današnjoj Jafi. Gospod učini, sveti apostol Petar učini i divno čudo vaskrslim Gospodom, ljubljenim Gospodom svojim, tako što je vaskrsao onu divnu udovicu koja je mnogo poslužila apostolima, koja je mnogo poslužila hrišćanima, Davitu, što prevedeno znači srna, pa je nju, pomolivši se, istiravši sve iz odaje u kojoj ona bila, vaskrsao je onim riječima: Davito, ustani. Eto, kakva divna čuda su svetitelji Božji činili istom tom silom božanstvom kojom je Hristos, vaskrsli Hristos činio, a oni vjerni učenici njegovi čuvali su istinu njegovu, čuvali su učenje njegovo i ništa manja djela ni oni nisu tvorili, kao što im je Gospod u Evanđelju i obećao. Ne samo sveti apostoli kažu, nego i mnogi svetitelji Božji, pa evo i ovaj divni veliki svetitelj Božji koga se danas prisjećamo, koga nam crkva predlaže, a mi ga proslavljamo, sveti Atanasije Veliki, arhijepiskop Aleksandrijski, arhijepiskop patrijarh Aleksandrijski, jedan od velikih svjetila na nebu crkve Božije, koji se ono strašno i teško arijansko vrijeme borio za čistotu vjere pravoslavne, mnoga nam svoja učenja ostavio, dogmaćena učenja ostavio, tako velika i tako divna da je sveti Antonij rekao: ako čujete za neku pouku svetog Antonija, ako nemate gdje da ih zapišete, da ih zapišete na svojoj haljini. Tako je veliki sveti Atanasije bio svetitelj Božji, koji se trudio i kako nas poučava, govorio nam da je prije svega važno da se čuvamo od sablazni u crkvi Božjoj i da čuvamo i mir u slogu, ali samo ako se drži i ako se čuva vjera pravoslavna. Pa i u današnje vrijeme prisjećamo se ovih divnih riječi svetog Atanasija, kada nas pitaju kojim smo to putem pošli, šta mi to radimo, zašto mi to ne pominjemo patrijarha srpskoga, zašto mi to nismo u opštenju sa ostalim pomjesnim crkvama. Evo, sveti Atanasije govori da je prije svega važno i presudno da čuvamo jedinstvo i slogu u crkvi, ali samo ako se čuva vjera pravoslavna. A vidimo kakve su sablazni došle u crkvu Božju upravo preko predstojatelja, preko onih koji bi trebali da budu oči crkve, preko onih koji bi trebali da budu nadziratelji crkve, kao što i riječ grčka kaže, episkop znači nadziratelj. Oni koji bi očima svojim trebali da nadziru crkvu, da čuvaju crkveno učenje, upravo preko njih stiže jeres u crkvu od fanarskoga, carigradskoga prestola, preko ostalih prestola, nekada apostolskih, a sada duboko u jeres ekumenizma, zašli, a nažalost i da ostalih pomjesnih crkava, ništa bolja situacija, ni u Beogradskoj patrijaršiji, u kojoj, nažalost, Bogo čovjeka Hrista, vaskrsloga životvorca i životodavca, zamijeniše nekom svojom humanističkom, ovozemaljskom i prizemnom filozofijom čovjekov Boga, pa gledamo njihove pouke i čudimo se, gledamo da li u istog Boga vjerujemo, da li istu vjeru ispovjedamo. Ne, braće i sestre, i ne vjerujemo istoga Boga, istu vjeru ne ispovjedamo i zato smo pošli ovim ispovjedničkim putem čuvanja vjere pravoslavne, kao u ostalom i sveti Atanasije Veliki u svoje vrijeme, kada je crkvu Božju čuvao, kada je vjeru pravoslavnu ispovjedao i u bunaru bio i daleko na zapad bježao, sakrivao se od jeretika progonitelja, koji su često, vrlo često i najčešće, pa i u današnje vrijeme, bili potpomagani i od ovozemaljskih vlasti, pa su tako i tada strašni jeretici arijanci bili potpomagani od rimskih careva, progonili pravoslavne, a pravoslavni u pustinje morali da bježe, ali su i u pustinjama držali svoju vjeru i Gospod je dao da vjera pravoslavna triumfuje nad arijanstvom, da vjera pravoslavna triumfuje nad jeresiju. Da će Bog, braćo i sestre, i danas kao i nekada i kao mnogo puta do sada
da se samo držimo, kako i rekao po poslanici svoga srpskoga rista, kako reče Filipenda, ne dajemo se zavesti raznim drugim učenjima, raznim drugim vjetrovima da nas ne savijaju, nego da koračamo pravo putem Hristovih zapovijesti u Carstvo nebesko, čuvajući vjeru pravoslavnu, čuvajući predanje Otaca, čuvajući ono što su nam sveti ostavili, jer među svetima nema nikakvog neslaganja, upravo kako reče Sveti Atanasije Veliki, kod grčkih mudraca i kod ostalih filozofa bilo velikih neslaganja i svaki je učio kako je htio, a kod nas u crkvi Božjoj nema neslaganja, nego jednim ustima i jednim srcem ispovijedamo Oca i Sina i Duha Svetoga, Trojicu jednosušnu i nerazdijeljivu. Amin.